uJosh Michael bazomnqoba ngoMarch. No, are you serious? Why are they waiting? Basafuna ama substance. Why be insist? I'm suspect. Fenchi. No, makame. Yazi family nemali bese kufa umuntu onemali. Bese abathi angeke. No. Angeke. Uboy bambiza boy, uboy. Ahambe kuthulwe. Never. Mathilisi ofuna khuluma ngeke. Investigate asifaki maphoyisa, sifuna ma blood tests. Sifuna Mathilisi asho ukuthi bebalolana noboy. Uboy azangagule besilala last year. Boy akakhwehlelanga. Emlesekhaya. Boy bekangekho grey. Boy bekangaluzi. Bathi ubulwa inerve le nerve ngathi ubaba kaSimphiwe ahlala ala kuma nerves ami angazi ama nerves ne nerve yabazi abantu bethu umamkhulu okhalayo ne uyophe death certificate akaniniki amkhulu fanele siyoclaim ini iclaim imali zaka boy hey nyani khapha hey hade brethi Nyani khapha yeah makuphuma 8.5 athi lethani mara anti-imali zethu ufile wena umuntu athatha imali zomuntu hey nayi mhlobo nithi imali labantu abafile niyethaka ubuthakathi lobo uhleli naye ematrasini so umatras ama-death certificate wenza amakhophi wabekela unama-hips angithi wafakela ema-hipsini akukobe kancane ubona nje igama lakaboy lamampela angithi u-Ignatius ubona Igni ubona Igni no death certificate amboni lokuthi antaningi aniye toilet that's for in nali bhakede la ninjalo ukambona umuntu oyi-toilet nama death certificate hawu antiyeloya abu akanala ulala nawo uMathilisi la akakhona ukuclaim imali uzoclaima ngabani ikuba death certificate Fethu aunt. Antefni uDefni igama lakhe Def. Maybe the next typhoon should be named Typhoon Defni. and let's get ile bandla akasonti into emdina onboys onto zayona yazi amazayona ayizela nje baze kubani lapha abashesha kunento benesizibale Oh Lord. inkomo mayifika why ibheke entshonalanga why into ezibona lapha boy ayibheka eMpumalanga mos inkomo la ikhayibheka ngapha nisibizele ezinye izifo andazi makashoniwe bathi ithanga awulithenga ithanga kunama family bathi ungathenga ithanga Why? hayi bathi uma wathenga ithanga ubize sinye isifo Wow. umkopho lalela But nuts. mina makashoniwe kune family yami mayingashona futhenga isaka lamathanga ngibambani khona ngabafuni Nasty. mara kunabantu mara papa school vinivar kunabantu babhalisile bro mara bavayi ningangenzi ngathi ngihlela mina ngiyi-1 Prachi siringeni bafethu hayi Prachi i-time amalivaya ungangitshela ukuthi wena i-time amalivaya azange kube nephathi yakhe ethi mara ngine-10 sigodonyana kunenye sedladleni ayibhodi uma-tax akashoni uma-tax jo bashone bonke abantwana bakibo uselayi-1 unokulala umvusa thula uthi hayi Texan uze tu usado follow ama-relative uzithimule ma-tax sukani man yeke man 1, 2, 3. What's up?